berbicara tentang maulid. Oh ibu, manan kasiwek melok sikit mam maulid. Na engka taumat kada yero maulid bid'ah. Engka taumat kada yero barasanji bid'ah. Yero matampung bid'ah dan lain-lain sebagainya. Malam ini kita luruskan. Sitongat-tongan na. Iyaro maulid epuang bukan syariat, tetapi merupakan syiar. Iyaro maulid bukan ibadah, tetapi melakukan maulid bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina tuma-tuma lebihkan Bapak Pertajama atau yang mewakili beliau beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libure yang sempat hadir beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ramin atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alina Papua melebihkan yang kepat kami ada ekor ini. Dalam hal ini alina teman-teman melebihkan Bapak Pertarisa bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Desa Banawadu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alina teman-teman melebihkan yang kepatkan syara ekor ini. Dalam hal ini alina Bapak Imam Desa yang sempat hadir, dan juga barangkali pada malam hari ini telah hadir Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Dusun, beserta seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Ketua BPD beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu, majelis taklim, yang pada malam hari ini alhamdulillah sangat cantik warna bajunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lunas. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh para tamu undangan, teman-teman lebihkan pulagi urwane makutul teman-teman lebihkan pulagi makubayin. Saya doakan mudah-mudahan insyaallah semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wita ega-ega tatuan di ngasihkan napapibalin na Rasulullah. Mohon maaf yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan tidak dapat telur. Yang menjawab salam saya juga saya doakan mudah-mudahan insyaallah tahun ini atau bulan ini semuanya berangkat haji dan umroh. Warmoki mendaftar belum?
tapi mau berangkat. Kalau sudah ada niat, insya Allah pasti dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak mampu, insya Allah dimampukan oleh Allah. Makanya Pak Guru Nabi Tapuang, kalau kita mau berangkat umroh, kami metutu fatwa Pak Guru Nabi Angka Pak Dua Pak Guru Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari kupura kita masampajang ajak lalu tasalai unru sampajang neta sebelum kita berdoa kepada Allah. Agar Pak Dongena mapuncuk mi cicatoni bawang minu ulah dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukni bi ziyaratal haramain. Ia naroba wabah dibaca tungke purata masampaja puang. Insya Allah segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ustaz, kelumpulan ni pura ubaca ya ropat dengan ni ternyata di pagaga panggilan. Di dalam Al-Quran ada surah di dalam Al-Quran yang namanya surah Al-Waqi'ah. Maka dari andai guru tak ni gini kita baca yewe surah Al-Waqi'ah tungke wani, maka insya Allah ipasimpuangi dalik dari Allah Ta'ala. Ternyata huratoni melodua dari Allah Ta'ala. Huratoni na baca surah Al-Waqi'ah tapi 50 di pagaka panggilan. Joka pe memangolo ko iya Pak Ustaz. Ang kamu pa gana sa surah laingi maka daka ang kamu pa ako pura dibaca padongan ngi puratone dibaca surah Al-Waqi'ah ang kamu pa rinalen na ako rangi yan itu surah Ar-Rahman. Usahakan setiap malam kita baca ibu. Oh ibu, ganan ni pitumpula di pagaga panggilan. Upasan ngi narikuli sukimatu kubolata. At tarumiman ni tamari kamarain ang kalamari ko tu. Tabuka lamarita ang katusurat anak ko tu. Bawa ke Pagadayan. Insya Allah namuya ulangi berangkat tu. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sinillah Tuma-tuma malabiki dan nias sila surah malabiki sidan jamaah maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siddi asukuru kemaraja na wiringiki Allah Ta'ala namuka rilalen na iya waniwi pada angka sikit na pasipulu Allah Ta'ala di masjid yang kita cintai. Yan narito Masjid Alauddin Desa Wanwawaru. Mudah-mudahan ada puda pungatari lalan na iyawan ni sabak na sabari insyaallah napaturong ipamasena na niya baraka na pungalataala lori kamputa. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga insyaallah
barakahna peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini, insya Allah pada angka kikmat tapa barakah manginri pamasi dararing ini nawa nasi rujuk ke sini napak banue na tujuh laleng kalolo campengana di sama wanwa waru natabuka para kusen na anak dara desa Wanowaru macueto padudana si bawa jandana. Amin ya rabbal yawani insyaallah deto na malampi ceramah na Pak Ustaz. Kenapa? Nasabak macerama Pak Ustaz macerama toki yawa. Betul. Jadi narik kumelu ki malampe-lampe ceramah na Pak Ustaz meluadam pengak maraja. Tanah-tanah ki cedek. Bisa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya meluadam pengak maraja Lauri Alina Pettadesa, Ketua Pengurus Masjid Alauddin beserta seluruh toma-toma lebih ke jamaah masjid. Nasabah kebetulan tadi saya terlambat. Mata aja nih kasih mitah. Kenapa saya terlambat? Nomor Rosidi karena Pak Ustaz yang kita undang pada malam hari ini kebetulan dari luar negeri. Betul. Iya. Nalewati sedikit Amerika Serikat. Usah. Ya. Dan alhamdulillah tadi saya berangkat jam 4 lewat sedikit. Setelah saya ceklok pulang dari kantor urusan agama Kecamatan Cina, saya berangkat ke sini dan alhamdulillah saya start dari Bunikota jam 5.30, setengah 6, dan tadi saya singgah sholat maghrib di Masjid Raya Kuping. Dan alhamdulillah saya berangkat ke sini puang, mohon maaf dikasih 05 diri utuh. Nomor Rosidi mabicu otoku. Yang kedua ternyata Pak Balak Pak Ustaz. Ternyata tadi pada waktu saya berangkat waktu kudin reusalai mapetapetan nilalengi ternyata angka kasih nenek-nenek meluk mati katapanai. Nasabak wakita orang ni nalapo oto nasabak macolade ni witan. Iga na misadik na magelok pakitan na ternyata natumpu ioto nasabak jalan poros. Terpaksa saya kasih singgah mobil upalipang otoku maka dekat lepak yolo. Iga na misa na nalatpo oto yaro kasih nenek-nenek jadi lebih baik di pasalamat jolo na paki berangkat payment. Alhamdulillah. Upati ka kasi yaro nenek-nenek mati kecawali tatana. Wasan ni Milo terima kasih ku iya. Ternyata kurana upati ka nanugo si Pak Ustaz. Maka daka aga na ba abalakan na ka matu ye. Utanay ni yaro nenek-nenek maka daka agami makasi salaku na silada ka pati ka kicawali. Wag kita orang kinalapo oto. Apa jawabannya? Ustaz, magalurwe si tungot-tungan na nariko mo patik kakak. Tapi masalahnya, si loloku matik ka mo patik kasi kapay mo. Pantas na noko ka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita memperingati Maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu,
nareko itepuasen na nabita ipacin rolai salawa rimundrina. Allahumma salli ala sayyidina nasabak makadi nabita ni gini kita nareko irampi salawat inadi manana salawat rimundrina majepu iyana ronasan ummaku kami nam masikit turi lebu nalino. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Dega gawat ditolok kimaturi asuri mulino pung Allah Ta'ala. Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu ketika Rasulullah dipendrik imendrik kulangi. Ternyata engkasit di malaika naita nabita. Makutane nabita malaikat Jibril. Melo ka nasa makutana ni ka nasan iyaro manangka si dilimanna si sebu jari-jarinna. Aga napibali malaikat Jibril. Muhammad iya naruna sesit di malaikat iya ang kinautus pong Allah Ta'ala untuk rekengi sinin na busi angkay na paturo pong Allah Ta'ala puli rilangi nanunod di tanay. Iya runa sa malaikai mampu menghitung na uli bilang siyaga igana na paturo busi pong Allah Ta'ala. Mapamula ri pancajin na Nabi Adam letu makukuy, malaikat tersebut mampu menghitung berapa yang Allah turunkan hujan. Tapi makutana ka jolo ang kaga kira-kira mulai rekengi. Siaga mo sinapaturo pong Allah Ta'ala dalam waktu 1 menit. Ada yang mampu? Tidak ada. 1 detik ada yang mampu? Tidak ada. Tapi malaikat tersebut naulay bilang ni siaga igana mo sinapaturo pong Allah Ta'ala. Mapamula ri pancajin na Nabi Adam letu nilalan na Yesoy mampu menghitung siaga igana mo sinapaturo pong Allah Ta'ala. Akan tetapi kata malaikat tersebut, iya naseng Muhammad, engkamu fa kekurangan nalika pung Allah Ta'ala. Agar nasa kekurangan naliku pung Allah Ta'ala. Maka di iya malaikai, iya naseng iya nariku pada makdepungan inaseng umat na Muhammad, pada padari lalan na iya wani, engkay peringati maulid na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah nariku itepu asamu Muhammad na pada masa-masa mangi masalawat lauri ini puradi nasen ulir rekengi siaga na igana iwiringi apalari pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu, biasa muki masalawat. Asalawat ki coba. Apa jangan sampai maka deki biasa kah? Ternyata ia difugoi maka dia maki bawa salawat salai. Dinapakur. Salawat itu banyak macamnya. Engkarya sesalawat Ibrahimiyah, engkarya sesalawat tibbil qulub, engkaturya sesalawat bersanji, engkaturya sesalawat apa lagi? Salawat syifa, banyak salawat. Megalada rufan na salawat. Eloki malampik jaji, eloki sedang-sedang jaji, eloki mapuncuk jaji manamua. Yang penting engkamu ki masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika engkau bersalawat kepadaku, nariku pada engkau masalawat lori iya engkau tu apa malaikat tulim melo duangan ni assalam ketak. Maka dari malaikat pertama adalah malaikat Jibril.
agana sa malaikat Jibril ni gini kita masalawat lori nabi tawi ke 10 sesusiwan ni majapun narikulli timatu ri jambatan siratal mustaqim milu ka mataning 5 atun naliti ka ri jambatan siratal mustaqim pada law nabilla takajoy barakah na yaitu salawat. Yang kedua, maka si malaikat Mikail agana sa malaikat Mikail ni gini gitu masalawat lori nabi tawi ke 10 siso siwenni majapun nariko engkay maturi pada mahsyar nasabak pada mahsyar matu sangat luar biasa penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Engka tahu pusatna letu kacikacinna, engka letu riposina, bahkan letu ridau cilinna nataru falla. Tapi maka di malaikat Mikail narik kumatinulu muki masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam weka 10 muasis siwenni maka insyaallah lau kana seri suruga walingi waina kal kausar na inappa ufinungat tomatinulu masalawa puradik na namadekkan letu pacapurna barakah na salawat. Alhamdulillah angkamu patu malaikat milo dua ngaki yana itu malaikat Israfil agana sa malaikat Israfil ni gini gitau masalawat lori nabita wika 10 sisu siwenni upasujuk na sarufat kuritanay puradik upatukung isangadin nariat dan pengemanat payuluk sininna dosa-dosana umat na Muhammad. Malaikat yang keempat juga ikut berdoa. Macuy mana marilo 2000 ngalataan. Apa kata malaikat tersebut? Yaitu malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa yang biasa kita katakan malakal maut. Agana semalakalamu barang siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah wika 10 muasesu siwenni majappu narik kumilu masaranya wana natubun nari wetum madanna majappu saya akan cabut nyawanya secara pelan-pelan persis ketika ucabutna nyawa dan roh para nabi Allah Subhanahu. Allahumma gani nalipang. Ya. Ilong na din masalah. Masalah lalu matu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu kira-kira elok kina dampenga dosa tak pengelatana selama 80 tahun. Mau narik komelo kina dampenga dosa tak pengelatana selama 80 tahun. Ada solawat engka salawat na pak guru ngaki nabita ni gini dibaca je salawai riasuna juma rimun ripurana masampajan asara yatumi robawa watue bukan di luhurnya di salat Jumatnya pada waktu salat Jumat bukan juga di waktu pagi tapi ir watue narik kopuraki masampajan asara. Salawat apa namanya itu? Itulah yang dinamakan salawat ummiyi. Saya ulangi, salawat itu namanya salawat ummiyi. Bisa kita buka HP ketik salawat ummiyi. Di situ bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa 80 tahun nadam pengedosa tak pengelatana nasabak memen nabi tak napasi ukru'i umuruk narufatawi. Itu sangat luar biasa. Makanya amalkan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang maulid. Oh ibu, manan kasiwek melok sikit mam maulid na engka tau mat kada yero maulid bid'ah engka tau mat kada yero barasanji bid'ah yero matampung bid'ah dan lain sebagainya. Malam ini kita luruskan sitongat-tongan na
Iyaro mauli puang bukan syariat, tetapi merupakan syiar. Iyaro mauli bukan ibadah, tetapi melakukan maulid bernilai ibadah risisina pungalatana. Jadi rugi kitupuan nariko am maulid miru ya pangiwangi. Rugi ki nariko abbarasanji melu ya pangiwangi. Isra Mi'raj melu ya pangiwangi dan lain-lain sebagainya. Ya. Silakan berbeda paham. Karena berbeda itu adalah berkah. Betul. Berbeda itu adalah berkah. Ia rode ena poji nabita tau engkewe si benci-benci hanya gara-gara beda paham. Betul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam narampir dalam nasid di riwayat. Makadai nigi tomat depungan risidie unrung nariko de cemua pada nakatai engkan itu napaturu pungalatala malaikat nama depungan. Jadi yewen ni pong angkat Imam Mauli tanpa kita sadari ternyata engkan nautus malaikat pungalatala untuk hadir ilalanna ya masih kita. Aga na jama ya malaikat jog katoy maring kalinga. Bahkan nacatak mana tu sinin na to ang kijuk kamamaulu. Pak Tacama, Pak Dan Ramil, Pak Kaua, kemudian penyuluh agama Islam, majelis taklim, semuanya dicatat. Nacatak mana ya malaikat? Purani matu mamaulid kuang. Ia malaikat ejok ni mangulo di pungalatana. Maka dia malaikat puak pungalatana. Boleh kak mamauli ridesa wanwawaru di Masjid Alauddin. Engka mana nginasan hadir takaburi dalenna ia masjid. Maka dia pungalatana sabika nasan malaikat sininna ia tutau engkewe hadir mamauli yarwani. Wadam pengemana sinin na dosa-dosa. Amin ya Rabban. Jadi itu torugi puang. Nariko tojo ka mamauli di masjid. Apalagi malam hari ini Masya Allah. Sangat ramai, macantik masjidnya. Itu menandakan bahwa di desa Wanwawaru ini maka simanang aset dinganlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di namay tapurana mangulo yero malaikat iri pungalatala, engka si malaikat mangulo pe mari pungalatala. Maka dato si yero malaikat ipot pungalatala, meluka makutana. Jadi yero na sendinre tojok pe mamauli yak dam pengemana dosana. Aga nakara pungalatala wat dam pengemana. Jadi ubah pemarajar yang punang itu ni nasabak engke adam penuh pengalatana. Tentu nariko nak dampeng sinin na dosa-dosa tak pengalatana puang. Tentu balasannya di gagalai sanadina surga pamasina pengalatana. Tapi engka malaika makutana sidi pengalatana. Peko gani palik nasa puang. Nawatukuna sa jukta mamauli di Masjid Alauddin. Engkatui tasibuk pasilolongan. Engkatuna sawi tasibuk macarita. Macarama pacara, macarama to yawa. Kira-kira ya dam pengetoga dosana ya rupuang. Maka di pungalatala namuna saya tuwa dam pengetok. Maka di si malaikat pokok pengalatana nariko yang dampengan ni dosa na to sibuk macarita di masjid. Tapi engkau mo pa na sa wita puang engka tutudang mapamula na sa minrit na pacaramay itu dicakadukado.
Tapi ternyata perhatikan nih, bibi ilo na buang. Matinroy. Jadi upasang ipuang. Di na marigaga matinroy silakan. Tetap ilolonga ada pernah pengalaman. Yang penting ajak muat matinro materu. Apa jangan sampai matu dibagi mali tadi kata waka. Betul. Apa angkat tunga kasi biasa tau jok ka mamauli manoko-noko lisu. Liwa may mana sa panita ko mana kanigana sa nala kanigana. Igana na sa malik. Ternyata yero tumatua ewe pura-pura ni dibagi ka mali di pengurus masjid pura ni dibagi nga tacidi-tacidi ka man tawana. Ternyata purana din na tawana natiwid malina jamudrin na pintu na masjid napajo kasi makapi majalin na iya pinasa pa ustas di pagkatawag ilong patujun na matdubulo apa ang kami matuto to jo ka mamaulugwang tapi tanek wasami iya kotomi di China mega ako jo ka mamaulu nakkalungi magiwasan nakkalungi talo na pano ko masigi pitong liso. Tapi dito kaagad ko Di kaagad. Maga di kasi din tayo nene waktu na nakajarin na. Magkana sa baca puto ni mali terpas sa liso ni lok kanala mali na yung mundi na pitong na masigi Ternyata ang kato kasi malami. Magkana may magkaaja may mamumanwa. Biasa tu pilih pacap bulan. Sini na tuma-tuma nabi kinaniya sa Rasul malabigi sila jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makukuwi puang katapahan ni narikomale inulungar yuladan na yuwanni anu capu motu latu kini bolata belum tentu yang re apa yang re memang apa juga ring siji. Ibu aku tiwi kimale di bolata belum tentu yang remana paling itaroy mawari ko ele ya pia teluna ya pia sukuna capu tinggal pancin na manimonro tapi naring ko angka kijok ka mamauli rilalan na yuwanni naring ko mapacin mo adita insyaallah ilolongan itu adam penuh pengalatan tapi kira-kira naring ko upapit ki tiga na puji uang male atau adam penuh pengalatan di nawan ding ipilih dua harus chipnya makpunren na yolo tiga na puji adam penuh pengalatan alhamdulillah catat itu kalau malam-malam bapaknya adam penuh pengalatan atau male ya. Berarti megalat bini. Insyaallah aku dit nagala untuk di semuka tu malaki untuk bimang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu tapahap puan syukur maraja kiri pungalatala nariko engkaki nangakui nabi tak menjadi umatna itu perlu disyukur apa mega nabi mego matoy ma jadi umat ri nabi tapi dia di palalu di pungalatala siapa itu termasuk Nabi Isa alaihi salam termasuk Nabi Musa alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam miluk mana menjadi umat dari Nabi tapi di palalu di pengalatan. Hari ini to syukur maraja di pengalatan na sabab engka kita ngakui Nabi menjadi umatna. Mudah-mudahan engka mutuki matu ngakui Nabi sebagai umatna riasori murdin na pengalatan.
Apa aga na guna nagkutumik bawal lino terima senang sementara man rasa-rasa kimatu ni sulmundin na pungalataan. Yaro nabita bukan manusia biasa. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Yaro nabita iladenna watak kalina penuh baraka. Micunna nabita baraka, usutna nabita baraka, darana nabita baraka tuh. Salah satu buktinya ada sahabat terluka betisnya, naken naifana. Wantuna naken nafana widina pun. Ternyata namicui nabita yarulokna sahabatna, ia toro wantue mataruto paja baraka namicuna nabita. Usulna nabita penato baraka. Nasabangkan ng kasewat ko nabita sallallahu alaihi wasallam matinro-tinro itangasoy ang kanipangulut ta Aisyah nalulu ipusat na nabita. Waktu na nalulu pusat na nabita, ternyata engka anak-anak mapedi babuana. Gangkan na jokari bola na nabita sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan meluk yurai. Maka ni Aisyah inong ni coba iya pusat na nabita. Urana ni inong pusat na nabita mataruto. Paja pedi babuana iya ro anak-anak. Alhamdulillah. Magkumatoy ro ka kira-kira pusat na bapak na ibu. Ya. Katawa naman kada kurang lebih ustaz. Wandi mo sa coba-coba aja. At pupuli di perusahaan ni Mak Jama. Turumpali pusat na at tarutoki coba malat isu. Pamulami man ko kalipana. Kuli na julit-julit rumah sakit na tapah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ia wanabita pun pamulangi turi hakiki dan ia pacampuran di rikas sarai. Salah satu buktinya engkanan kasewatu dipancani di pangudut Nabi Adam alaihi salam. Waktu nari pancani di pungalatala pangudut Nabi Adam, maka di pungalatala Adam pacunga serupamu. Gangkan na pangulutan Nabi Adam na pacunga irufan nari arash. Engkanay talafalat taruki kurula ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka di pangulutan Nabi Adam iwak pungalatala ternyata engka paling rufatau pamula-mula dipancani sebelum ia. Agana sa pungalatala engka ia itu asalna Muhammad. Ia Nabi tapuang engka tu asal malinduna. Asal malinduna Nabi tak syariari yang pertama Ahmad. Engka tu turilalenna akurangi. Yang pertama Toha. Yang kedua Yasin. Narik kuritimpai akurangi risura Toha, risura Yasin. Ibaca betualna aga pa betualna koro pengelatana di masalah bisan. Ibaca si surah Yasin aga betualna Yasin pengelatana di bisan. Ia naro asal mandilunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangkanna Nabi sallallahu pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Magutana ni pungalatala ipo ko pungalatala milu kami terupa malapi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magkaday pungalatala nari kumiru kumitay rupan na Muhammad. Nari kumiru kumita rupan na Muhammad. Ini apa namanya? Induk jarita. Ibu
Iyarona sa pengelatana dari kumilu kutanga rupa malabina Muhammad. Iyarona sa kanuku indo jarimu bacakan ni salawatna Ibrahim lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salawatna Nabi Ibrahim lauri Nabi marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naru salawatna Nabi Ibrahim lauri Nabi ta. Waktu pura nabaca ya salawat ternyata pangulutan Nabi Adam melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Purana na ita Nabi ta wadin itu malah contoh maka day situngat-tungan na ilit rufatawi narikonakan na kipadi mata nakan na kipicir yari gadi tumayno buta magati amalkan doa ini salawatna Nabi Ibrahim lauri nabita setiap bangi pak bangi nariko bangi pak bangi nabaca ni makada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tabaca ni magati marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiup yang indo jarita isapuri akan kesendiri kelopak mata. Maka insya Allah kalau setiap azan diamalkan maka insya Allah ditumagati buka. Oh ibu, biasa mungkin mangkali nggak bang? Apa angkatungan tu kampung masya Allah. Ibang ngiriwat tuluroi Dika kato di masjid. Bangiri waktu asarai dito gaga hadir di masjid. Sisan na amulukan ni mataruban no. Bangiri waktu mangiri dia dika katau. Bangiri waktu isay dito gaga tau. Bangiri waktu subuh ajak niman na dito gaga tau. Sisan na pa imam. Bangi di ketik 10. Bangi di ketik 10 sinin na pagkampungi turumana luka di masjid. Aga na sa pagkampungi namulang itu gila pa imam. Maka di pa imam ikan ngarep itu gila. Iya atau ini. Ibakat ko di asarain di kagajukan. Ibakat di isay di tugajukan. Bakat di maghribi itu kajukan, bakat di waktu subuh itu kajukan, sisa na bakat ketik 10 napamana ko juga ilok bilang ko sa panyakatan. Ketik 10 igang ngari itu jangan iya atau ini betul apa tidak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid. Malam hari ini kita banyak-banyak berbicara tentang kelahiran. Apa jangan sampai ya palak mati ini persoalan kelahiran Rasulullah sementara ini batita jadian anak masalah. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, tentu nariko ini suami istri. Suami istri pada saat matampu ibeneta sebelum matampu tentu mangide ia tumat pun raya mak dufarufat tu batina mangide engkato mat pun rewita narik ko mangide ni maja ni talakaina. Betul. Engkato makunray mangide, iya pa namanya mapapinadina, narik ko iya ulakin ng 20 chopo na lamari. Kato makoy. Madufarufaya to makunray mangide. Narik ko makun ni rubatina bilina, iga tungina salangan, tentu lakaina. Makanya ini lapol lakai para nutuki makuru uragay bibinita
utamana ya yang belum menikah juga harus belajar. Pak mapaka siri-siri lade. Ya. Engka tu pak duangan, napa gurungin ki Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kudi tumairo pangideng ibinita. Insyaallah mapamula mula matampu nalastu mimana diknan kana rasakan dia sengi angide napa guru ki patuan ya angkeri dalena akuran. Kita bacakan salawat lalu kemudian kita baca ini pak dongennya sebanyak 7 kali. Aga pak dongenna ini u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Oh ibu, tak berani. Ulangi cicir. Ini u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ulangi coba. Ini pertama lagi. Jadi ulangi sih. Sogo kakalom. Cicap ini. Ini u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Tapi yang namanya baca-baca mesti al-katu-katu-katu. Nah sebab ia tu bini wikuan terkadang dinan ka nasihat babuanam na maraming mana. Terkadang tu ka Cina-Cina minum mana na terkadang minum min mana limo Cina. Tapi tadi tu buat tunan esis apa. Ya. Makanya ketika kita berhubungan pada saat bertemunya air tersebut tarik. Lalu kemudian narik kusi campur dibaca di dinding Eropa dongengi mulailah dengan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Lalu kemudian tasahuiwi babuana niat ka ini maninonroi. Kemudian tasahui si cigarona, lalu kemudian lilana capakna lilana pagaruketoi, lalu kemudian hidungnya, lalu kemudian rambutnya. Magi na gambar na buang, pak biasa lalu kak mita atau mangiden, capu gambar na kacil-cil digankan na botak. Makanya perlu tuh itaruh itu gambar. Betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampiri ke apa? Sambung. Lanjut. Dito patacau. Magi paniten ray ang kawita koro. Tuli na pasitanga dyan na si bawa ulo na pa ustas. Pura na tanga dyan na natanga si ulo na pa ustas. Kacau ni ka pa. Oy bo. Itamay mo pachede na sa banapi si tanga na sa pulo. Iyan ko ito matapo itabawan ni. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini labung urani tomato uraniku narik kumatampu pinita yaro tampu na 50 nih. Usahakan setiap malam bacakan inna anzalnahu fi lailatil wandi-wandi. Urayaro eluki pagarataki anaka pancaji anak soleh dan soleha eluki pagalori taput na rifungalakana pada saat nanti tumbuh besar maka na pak guru si kinabita engkaringalin na akurangi ianan itu surah Yusuf baca setiap malam mulai surah pertama sampai mulai ayat pertama sampai ayat ke-16. Tercatat. Lalu kemudian narek komatampu ni bedeta iaro tampuna ni mampuna ni tampuna upasan ni ini lapul lakai si bawa lapu bini.
ajak lalu dan sembarang ditugau. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nasabak ia tuit mapamulan itu maring kalinga anak-anak rila lembaguana indukna narik kunarapi tampukna 50. Kemudian narik ko memana ni matu. Melu ni memana binita. Upasangi ini lapul lakai ajak lalu tumabila. Ajak tumabila. Kenapa? Karena pada saat nanti melahirkan tentu digagawat dibangi sangadinna lakainya sendiri. Pak terkadang tuh memana binena ikan opir ngibang Pak Imam. Sekali nama lupui dia nenok mering kalinga ada di tomatuanna tapi ku ada na Pak Imam neng kalinga muah. Magi nasabak Pak Imam biasa pagi waktu najaji. Yang pertama kenapa magi yaro anak iribangi do cili atau na dikameki do cili abiona. Sarikuan mengimatu yaro anak inari kumalupui naturusi perintah na pungala ta'ala nasabak pamula-mulan neng kalinga iana itu Allahu Akbar. Yang kedua, magi na tumatuan na bangi sarikuan mengimatu nari kumalupui yaro anae maturu iri tumatuan na. Yang ketiga, nari ko jaji ni yaro anak tapuang dari ko jaji matu yaro anak ta narapi ni umurut na pitung ngeso menut ni tu di akikah. Jadi ya tu anae wajib hukumnya di akikah. Kapan itu anak tidak di akikah sampai mati itu anak, bahkan sampai orang tua, sampai lato-lato, sampai nenek-nenek dia pernah pura di akikah. Mohon maaf, ia tuh anak ini pernah pura di akikah sama halnya kita gadaikan. Jangan sampai mari nuduangi ya anak ini pengala ta'ala, waktu pengala ta'ala ada pengi dosa itu matuaku. Maka dia ro anak tadi kagak tu matuamu iko. Nasabak di panapura ipalepet nasabak akikah. Mega to tau puang mohon maaf nasen ni pura di akikah alena pada hal depan. Ini banyak terjadi. Waleki seti contoh. Magere ki sapi cekti dengan niat akikah. Wattunna na akikah anakna riwattunna mapak buting. Butingi anak macuana engkatu jaji siminggul labe menukto na pacuy akikah. Gangkan na siagat tunangi asat kurosapie siaga besana bu. Pitu. Ya, pitu tau tunangi asenna ninin asenna latuna asenna tumatuna dua asenna kakak na macua engkamu pa andri na annani engkatu pa sinuluk na jaji na pacuy itu asenna dengan niat akikah. Mohon maaf makutana ka puang angka kabiasa pura mula basalin. Ya, ada. Mana semua? Ko angka pura mula basalin ye, baja ko de cawi alli kipe masapi atau alli kipe mabimbe nasabak dinas sabiasa ya tu dipugabe. Yang namanya akikah itu puang harus dipatungkekan olok-olok. Sapi misalnya menuk tagiri, sapi lah. Bimbi misalnya menuk tagiri, silakan. Tapi ada syaratnya. Ya bimbi umurnya minimal 1 tahun, sapi minimal umurnya 2 tahun. Angka to biasa salah-salah badina mabilang aso. Yaro anak tapuan misalnya janji wiri asona aswagi hari Selasa. Jaji misalnya tete enang ele tete itu tete arwah tete seran latu tete 10 senti sebelum jam 12 cara tamak bilang harus dipamula asuna Selasa. Tapi yaro nariko anak tak jaji wiri tete senti tete 10 2 lewat cede sampai maghrib sampai malam maka yaro anak tak matu di akikai ajak tu mapamula asu Selasa tapi ipamulena sabak aswaraban.
nasabak lisan ni asoy riwatun na aso na salasa. Tapahan ibu. Ang katobya sa tumatodi nilo aki kay anak na, magi na di nilo aki kay nasaba, di panasan naganat na liyang ibimbi dua. Kabatulan urani anak na. Yaro agamata malemma. Urani anak ta seti mibawang bimbi yule meli silahkan. Jajiwi anak ta makunrai seti tomi bimbi yule gere semi silahkan. Dengan catatan harus kimat kita dari umurna. Kapan di nagan si tahu maka ulangi pe manasabak di nasayat. Ya, ang katobiasa tahu menarik kumelo di gere sa bimbina atau melo di gere sa sapinna di to nilo gere imanukna narik kudik na jenne kiyolo. Iga biasa majenne manuk ko. Ha? Biasa ki ijenne ki manuta. Biasa. Ini matinulu mo ki majenne. Jaki marepo imajenne manuta na ini. Iya tu manu ede to na perlu ijenne ki. Jenne itu bahasa Makassar. Bahasa Mangkasa batuan na ibisay. Ya to si biasa ya wita na jenne ki to mapamula panina ura panina biserupanna na biseto ulunna ura ero na bisani ajena napa nagere makripura na sa di jenne ki pa ustaz. Yaro manu edit to na perlu di jenne ki. Apa narekomelo ki jenne manan yaro ulo-ulo menajeni nareko sapi atau nyara melo igere napa muna kita lolong iman. Sini na tomato malabikin na niya sura malabikin kahadir. Kemudian yang terakhir narekomelo ni marasanji tawe puang. Oi bu, narekomelo ni marasanji riwatun na melo di aki ka anak ta aga biasa tapake. Kaluku mua. Yagi yaro kalukue. Ya. Kaluku lolo atau kaluku cuan? Kaluku lolo. Yaro kalukue we puang kebanyakan wi tatawi narik kumatip pagemei na tepak gemet na korjinalen na kalukue. Padahal tidak ada ajaran dari Rasulullah maka ditepak gemet na koro di kalukue. Aga pala na pugaw na bita. Iyaro na paguruang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam narikumilo ite paggemet na anak ibuang aja na lojeng iya tumalibut tapake. Lojeng aga pade iyaro mamodele sagi empat marampi. Wadito na kalukue lalu kemudian alaki kaca dua. Alaki kaca dua tapaleso ikoro cede na kalukue iyaro kaca cede aterong goncing iyaro kaca cede konero monro sinrue. Pada saat dipotong itu rambut narik kuatun na ditepe iyaro gemen ananae ditepe ni ditaro di lalen na kalukue gemen na. Tegi pada ditaro ekoro kacai atero goncingnya. Itipe si kedua, itaruh si gemet na koro di kacai, itipe ketiga dan seterusnya sampai 7 dan seterusnya, kita pamanat koro kacai. Angka makutana ustaz, melo pali iya ga iyaro kalukue, aga gunana. Ya, iyaro gunana kalukue wipon narik kopura ni itipe mana matipe mana iyaro sinin na paparasanjie, iyaro matu kalukue wipon iya na rosinru eden de kacacide ipamimiri uwena anana iyaro pura diakika. Ipamimi ipacomiri tapi nabita tanya kaluku napake aga pala napake nabita iya narito karoma. Jadi nariko angka karoma situngatong na namo dito pake kaluku. Nage nabita iyaro karoma iwe nariko angka anana jaji melo di akika iyaro anae musti ditiwirang nabita. Iyaro matu nabita na uca-uca iyaro apa namanya karomaiwe
na inap panapamimirang iyaro anak idin di akika. Ya to si idi kaluku dipake, magi na kaluku dipake na saba iyaro kaluku si tungat-tungan na senu-senuangan. Ya senge senu-senuangan puang iya naritu paduangan na saba pangkaukeng pada padan na nariku mamauli ki puang iya tu si tungat-tungan na maliwi di tiwi bawang. Iya tu malita si tungat-tungan na paduangan iya tu. Ang kamana pak betuan na. Aga pak betuan na nomor seti bura uti. Iya bura utiwi tentu nariku dilapi uli na pamulang pada mi uli kedua, ketiga dan seterusnya. Aga kira-kira betulan na. Iya idi rufatawi tapa pada padai nariku mak bicara ki si bawa atita. Apa mega tu tahu puang macam mak bicara tapi dia ni seteru atina. Koko yolota makasi sekali na mak buko ki nabui kami. Mega makro. Yang kedua soko. Aga betul na soko ia tu soko pada di kemoi pada masjid diwi. Betul na ada ya roidi rufatawi magallo lade na pujilate na bitta narik magallo asid ingata. Kemudian aga pi pacodok na betul na yero pagallori todota. Pagallori todota iya narito pugo ipasuran na fungala taala perjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agapi kamu pa talo. Yaro talo maki batuangi alibuki pada toha alibun na talo. Batuan na ada iya tu talo buat deka gimpe. Upana angkat talo na gimpe tanya talo iya tu. Ya, pada pade ali tak talo mana suwe magallo rianre na magallo akigunana. Aja ya cuiri telu ampuroy nasaba iya tu telu ampuroy de gaga guna-gunaan. Sini na tomo-tomo labikin na niya surah malabikin kahadir. Kemudian selanjutnya ternyata yero anana narikupuran di tip gembe nari pak barasanji. Pura kimatu ma barasanji usahakan yero anak edin di tip gembe na tabotai tapat capu gembe na. Nah sabak iya tu pamulang nasi mula jaji anak tak wetun na jaji narapi wetun na di akika situng-tungan na ekone romon ron na penyakit. Makanya perlu dibota iya tu anak. Narik kopura ni matu dibota iya ro gemena aja tak biangi. Tapasit diwi si bawa din tayero itepe pura nama persanji lalu kemudian bawa ke toko emas. Tatimbangi siaga tanekna si kotoro matu ya sedekang. Misalnya 2 gram, siaga alinna ulawangi 2 gram, misalnya ko 3 juta, berarti 3 juta matu ya sedekang. Tapi mohon maaf, makukuwi puang may galade ni, namuni aki kamiloto nala bisnis. Namo aki kamiloto nala bisnis. Padahal nabita di nelorengi si tungat-tungan na nariko akika melo ki disolori. Ibu, paangkatowi tatori akika nariko na akika anak na justru melo disolori. Mohon maaf, ajak na isolori ipuang. Di na marigaga nariko pali masunna pimatu botti kimelo solo dega masalah. Tapi nariko pada saat akika ajak na to solo. Kenapa? Nasabak di nelorengi na binta. Sukuru kiri pungala tala nariko angka na wireki wija-wija mega tahu kasih masage na waramparan na paule seha tapi belum tentu iwiringi wija-wija di pungala tala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan insyaallah engkaki nak dan pengemana sinina dosa-dosa tapungala ta'ala dan insyaallah bukan hanya malam hari ini kita ramai di masjid ini tapi insyaallah mudah-mudahan matu kusubui liwat pasi egana daripada makukue. Amin ya rabbal. Yang terakhir nariko selesai matu acara ini puang
ajak lalu tu maruka tu lari gara-gara persoalan malih. Apa angkat tunga kasih biasa di pernah baca padungan na Pak Ustaz, di pernah baca padungan na Pak Imam, namu Ustaz sinaliwat tu bahkan namu telu na Pak Ustaz nagateto. Tanda tu telu yero wasani. Angka di paling at telu Pak Ustaz namu telu na Pak Ustaz nagateto. Maka ka aja tala itu Pak Tawana tu Pak ceramah. Begitu saya ambil itu, wala ni kasih maliku, wakka ni masuk di masjid. Waktu na wakka di masjid, apa namanya, wakka yaro maliku, nagureka pengurus masjid. Ustaz, ajak na naidit TV, Pak majalah ada kita. Tak tinggi-tinggi tunga gitu. Maka ka, iya namo kapan ku tak tinggi kuang, nasabak di ba mereka. Coba siga paganda dua. Coba paganda dua. Paja tuh tinggi. Apa seimban nih? Apalagi mengoto ka tuh. Mabila tuh ka kampuku. Aku cendek bawa malaikat mengatakan untuk cerita. Sini nanti mau lebih ke hadir. Ya mudah-mudahan insyaallah Allah pertemukan lagi kita kembali di masjid yang kita ini. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya oleh Allah. Sininna lasana insyaallah barakatna mulie nadam pengemana ipung Allah taala sinin nakak mana ipung Allah taala sinin adalah salah satu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya datangnya dari diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.